na flame no na ya me ya pa se me ya me nua ejina wo hwe ka cha ne se oye ne ho mbo me wonja obo no no mbo me na me menye unua na no ho akire me na me ka kire ma ko ne baba tena mo kiosk ne mo bie no ja mo store ho ma ne so no tena na wo nkote ahasu no bia ma ko me ka be nkwa me sister wondi brodo any mot adisa nkosia anyway kasa me ka be nkwa oni me edwa na ondi se die na boy ne dia ye wa na ma ko ba fa me ba ye ma lockdown no ina ka asme fa nkora ne ma na o de kwacha na wo fa ba ina me de nkora no ye de ma no na me nim se o de nkora no be dwane ohon mo kodu ne krom ade chi me fra na o fa ye afere to wa na ma me fa na fa bi number no asesa sim no nti ba ko hweta me ye ma lockdown ye de be lockdown na me ntom nka bi nti ona ye ma ne fra me ka cha me fra ye ma ne ka cha ne se o se be ndia ye me ntimpa se obo am na me hwehwe nkwala no cause me nim ne krom me ne bi o de nkwa no ko ye ba no ka cha me so fitachiman nti ona ye ma ne ka cha me so ne ma me aso na ma me ko no hono mo no ma me ne hu ade pa nti ma me ne ba boa me nti ma me ne kira me kwa na me ko tachiman hono me ko tachiman me ko da hotel be 4 days se me ne hwehwe nkwala no me hu still na se na tachiman me ko si odrobo so ti me chinchin krom wo nyina me hu nti on me tika mu se me ka me ya me back to tama nti on me do on no do tachiman me bi ka me me sifika na mo ti me si na ne phone kita me de phone no kwa che bura bi na o so onim na o de ne che me bi o ye de o ye adwuma ti bra di me ko fie no ne se wo tukura jawo ba bia ono wo no akwa ede nkura ne kwa o mu krom na wo wo hene a wo de nkura ne dwane sa wan kan che me se o de nkura ne dwane o se o de nkura ne be che na awofo na nyo na ose ne ma me ne papa ewuo no sana o ka kire enti awofo be na o se wo de nkura ne kwa kire o ma wuja no ma ne de ne kwa ma ko da me ni enti me ba be ma ya wuhia na ose ne ma me ne papa ewu wasan ka kire o se wo de nkura ne kwa kire na awofo be wasamado o se le papa ne stepfather we fi agbocha ye den aba nti o de nkura ne kwa kire no ene se wo sa wo ne kro ma ko menti ma ko fi sene satan na ma nya ma me mebo nti me panel members be mti se wo hu nkoda no me hu nkwara no ma ko me hu nkwara me ko fa nkwara ne ba ye no on fi embio se wa ko fa nkwara nti o so on fi embio okay nti de wo pa ne so won hwe nkwara no ma ko on hwe nkwara no nkwara su ku fi so ontua me ko market me lo nkwara no wo dem na ma ko dwa adan so bi eni wo ma ko fo mu ko to aban school mu ma ko amfa mu nkwa aban school omo sosa na wotu mu na se enkura yi ko fa matches bi ne e pa na jato no mo she ma ko me ko school na mo me soro ahụ ma chi na ko dwa enti wa ne dware wo de wo ko me ni sa ma ko me ko dwa na me lo ko me fa panyin no aba lo gate no we inside no akwada na me ko na enti u ka ne she inside o ko pem so beba nti me ko mo ba dwon so me de just ko nkora be si wo mo ba ko toilet oni de ya mo yen sa me ba me soro ahụ ma chi sana you back 1.5 years. And okay, penny na the same. Penny na say 5 years, kitana ya 4 years. 5 years ne 4 years. And then ni nyina wo ton kura ni. Pa sha na nya me to mo pon. How? Na when you be fan kura ni nya wo mo na wo. Ba ya wo no me ko rent asase me bo kios. Na say no kwa na esi wo. Enti ma me ba ku bi o pa ma de o ye won. Na me ka chance sometimes me ko market ya won fa na so ye de. Nko dan mo ma. Enti u ko market bre ben tan ben. Me so na o ma che ba ye 1 ahemrachi 1 a.m. na kwa market na wa batam be ma ba na me de ka ba before ma ko school by 6 to 7 asa ma kwa market akoto ngade nti wo ba ko no mada ti wo kwa no wasan aba no wa bedware o ma mo ko school wasan akoto ade ti wo be ba no no ma wo be na wo pon market ba be pon sometimes be wa ma pon 12 abo be won so na 1 abo 1 say awia awia okay all right ti wo mo a wona hwe nkwara no o mo a na me hwe nkwara no nkwara su ku fees me ble na se ma wo fon ni mu no ba ma me no wo ma wo fon ni mo eni mu ba ma wo nya wo me ne ja ide dada be 4 years ni ma wo fo ho ba tam ono wo tie kra na mo dwe mpra nkwahwe wo fo ne na waja wo no wo akọhwe wo fo akira kwai ana wo pe wa de me mpa no bi tie ne wo do wo fo ye den se won hwe nkwara no wo fo de o mo ye den ti won mu a wona hwe nkwara no meboa ma ba chan nanso esu ye kro mama mble amamra ni de esu ye kro mama che se so akoya na ese ansana ne seti me aka nkwala no aka cho so penkura bi ma ko so mpa on ko fa nkwala ndwane
Open then ya nsa me ka cha ne se me de nkwa ne koma ma me o se de be me fa mo nko. Nti wonko ye wo ho ade. Wonko ye nkwa no hu amamre wo so ye. Se be ya nkwa ne betumi aya na dia. Benye Mate. Don't worry. Na me ye obuo kakran so fi ma wo fo. Upebu anka akwa abrantie. Wo se wo ne maame bi na ti a wo ko school mebua. Maame no wo ye wo dani a wo dwane free ne nchen ko bo bra. Maa Akos, ndwane. Okay, we dey ma wo momra me be sen ato aso. Ye be frɛ boy na ba. Am ye nyina ya sen atena asem we so. Ti dru ho a ye be yi sa question na no. Why? Pastor Julius Transmami P work natural the 3P garlic mixture ba. 3P o 3P and ye Erica Hinkra Brejin Francis Weja Sister Hetty Gabemamo wo mu nyina se 3P nti wo pedra ye de garlic ne wa ye natural ye 3P garlic mixture. Missy about ani ba call na capidan. Smart Bani and jealous ubenya 3P kam kan ye ba shop mu nyana. For 0248 928824 0248 928824 Pastor Julius ene ye fiada boja ye ene fiada ene kabrofo bia be kuna utie ma gozo akoma mu se djumadi me too we me say my time so say ya person me tike wo mo kai ama na de papa no kura kasa fa me say jan papa na de wo kan de wasa na ban kwa de ne mu da ga na ba ni mu dia ya na papa no na nya kwa ya cheso bi bia na mu te sound na wo te wonti bi ma wa ya de questions ni go bu say bi ye hobo modern yanko a be kwa na be ba na be bo mani so and ye battery oh Jesus battery tina bembra na sabe ya bemba tini yie baba seriously kasa de de papa kasa ne awuza kasa kasa bia de ma de nyame show mama ya de ye che ye tiefo nyina na ada tiefo nyina nso ase ma sa utie papa ne na case na me baby me yedi ma me no ho ya kakra ya ase se utie abrante ne nsem na se u betimi ade ukunania na ne ba be fund na kotena nkran na nkran ya so otimi badana oda no ba be lock gate na ode key no ode ko na ona he nka ba tan so kra de kasa ne oma no on se ka abadaye ne sa ne manti no matter de se bi ukunu be yo se me lock no ato abonten se me de key e ko se 3 days so se na o mai nti papa no sa on ko da he nti I think say e ho no na etwetwe maso kaka na emu se waka so be ba de a me de me se maame no omra oba at least ye ne tena se ye be ebia se ya odi ebi o ba bia e na won se wase ya buru nua enua na waburu na ehu so bodua ato oba yi so ne oba fa papa no sa ne ko wabodua se papa no ngu na ne oba na so na de ne ko ye so it means that no akwa no we kan waburu nua tu ndi wo akwa no mo nya de na obeba ntino ye nshada mpese ebie no obe woni nchire mu yes because enye normal asase be ma ni oba tie na se na akwa mpena na ompra de koma be ma foforo na we laka papa panimu etese nta nsem no nta so musa nti mesere ma me no omra so oba ye nyina yetena se ye benya ye de yie betu yie na ede asomdwe aba ma na ye nua ba yi wa jimi too much wa jimi dodo onzo wakasa na onwa ni nua kra edidi na tem obedu atem chese ade bi wona wo ya obusuani ntimi support ma nyi from day one akofa abante wonnim pass wo hye ana wo kasa nyina ana ohye ana ohye owie ye wo akofa mpena wakwachi wo no oba akra wo okay asomo na me no so for kaka senka akoto no na kasa wo lock no ship na ka ade kino kato mu alof na de kino na wo hwe kwa wo hemu ana o mepie no mo nyema o mepie no mo nyema sa za da unya akokoduro za dia wo yenda unya akokoduro ma ntiri ana ja o ye you know o ja o live mo ntima de biam kasa sa de o pe hono sa na unya no wan to ni o ma ye gay wan to ni o ma ye afi na o be kasa na me kopa ni mo nya kopa ni mo nya mo so your hard work no be o say yeah me water makom 22 me lady minimum no oton kwadu e wa shaman market na say me hu no wa ye very hard worker na me nim say what oton ni ema ni nyina no o problem Lord have mercy on women I have been buying banana from her to sell ma
kasa ye mu a oye ha na oba wetimi de ne ma good dem no oye serious I'm telling you ma oba bi be ka kire say nkwala ntimi nko ba bia and it makes sense oba bi be ka but obi o timi ka say wa overlook what you say o man intimidate no o man nkwala no nka ne hye say nkwala ntimi nya adwuma oh na o de adwuma wanya no ko no de ma me ya fa waso ete bibi ko so me kwaba no je wo ko o breni mo jani na o adwene no so oh na de bi on say man na me ka sa asem se bi what mu do na ka o ye hard working ya enka ma so problem but said we say hard working your ma se bi wanya adwene mu do a obebre saa because at the end of the day no e be do baby no nkola nti ene ya me ko pe be mo nti o de sad no was send life mesre e ma ya etie yen adu baby a mama minim na me kan ne no ma first no ni nyan company 40 fie no mo tete ye kire ya de ne sa no na twam ti ye mo ye modern se ya ye besua de se panini me nche obeboa me a kire me bibia me mo se mesua na ye sua ye be hu ebeboa ye be ma no Onua TV twa wo mo ho abasana yo ai ma be ma no omo mo de because enkola 2 de wontimi nya mo ba so nkopa be ntra bra ne be hwe ma now they say biribi kura ni ho de bia meka wonu na abobra mo nya mamie no se ofi se wo mpani bi ma enkola ne ye wo gya pade nyo ono nko ade enti so ono nko hwe enkola bi na sa enkola be to atare kwa chon te be ofe duabo ana ye na santimestre be ma no matter what it is omra no dey say dey no kwa mo mpani bi ma enkola no de e woni oba no gya pade o mehwe kwan pa obefa so obehwe omo no mu nyina so anya ba bi agina daache na aye nhira de ama no nyamisha papa me da sen bench worry me kan fo sen ben e de ama o me pa che wo se wo pe wedding ring engagement ring ben e na wo pe me so ni nyina no wo mo ebe ye e de ama kama e yes sen bench worry o pa so ma de bracelet and a fancy rings ni nyina agudie ni nyina no ye wo yellow gold rose gold white gold black gold and a silver and also sen bench worry ye bo wo form wo hia oba bi wo hia be me bi mo plan sa mo be ware a me so mo sen ben ho no wo flexible payment terms e de emamo na je se omo agudie no empo afe bo na de tia enetie fresen ben sesia wo 0244 284122 0244 284122 Agria Marco accredited the papa I Marco my young can no cranky abrantie e kwanya wo de ne maame fa so enye na ne dia wo papa ne wo maame agya ya ware enti se wo maame wo ho kwan se otumi fa ba ma wo pe it is a dine na wo maame dia ma wo no a dine nya wo dia a dine no enye wo dia a wo ba betena wo maame ani gie so wo na wo firi akwantuo mu aba na wo maame a wo ma ba bia ada one ne boy na kodonkua ehye ho na wo mo da ho na wo mu twiso a wo papa epia kɔ wo chesenya wo papa nti enye wo papa na woni ni ejina mu nti me mpene maw na wa hodu wo papa se papa me ma wo nkɔ na wo na akɔdi di me papa atam eti wo de wo ya me steps father nti me ma wo nkɔ na watumi akɔ hange ewurade Yesu o ma me mpena papa no wo ma me mpuna eye wo papa no na wo hwese wo dane no kura wo papa nso na akɔfa mpuna eye wo ma me utumi ntiatia nani wo hu sa ne jai ma ne nko bibia okwa na wo no ma me aka wo ma me tiam wo pie puno no na ma me ka cho ye me ba wa ba koda wo nuamo nchen onima de kronti a wo se koda wo nuamo nchen every say that day dey papa bai oba na adiem and oba ni diem oba ji ade so wo maami feelings abegu na ya ase na wo de ye na ade wo kire wakola koda wo nuamo nchen onima de kronti a maami se na meda ne nche wo dem ho koda wo se da bi de de he ya na meda onim uhu papa no obi tie ho kire wo ana o si da bi edam he ya na meda efrise fom no me nam toye mpacho kukuru fom na fa so a se dan no so nipa na esi ye eye nipa na de ma wo kukuru so a na wasie pie papa ne pie ko
wasa yere papa no wo maame aso mu wotumi no wo maame nyina gu fam se brim esa so omu gu fam na no kra papa na wo da so kuta papa nim wo da so kuta papa nim na maame no wo maame ka jai ni mu na se wo da so gum na wa wi wani so mi enan enum wo maame gu wo so mako num se wo na da so yere papa nim na edi ade na maame be ye omo odua wo na abedi no eye wo a wo tata wo maame sa na omo odua obeba odua ene waka kire wo se ene ye wo so enkofa ba wo so enkofa ba dua na maame abo no o se enkofa ba efisa wo ma wo no ho nto na ono so ma ho nto yemienu nyina ye bekam eti wo de yankam na me so be de yankam so ma me ni a wo so wo ni ana wo ho pere wo no so ya brante wo sa wo ho hyehye wo ena na wodiri mirika ena atoto papa so e wo hunu ne wo keka ena na wa no po wo hunu wo sa wo hunu ne wo ka ai to de bia mo ma ye muade mo ma ye mfere ade kakra wo ma me gya ware a woni ma de kronti a ma me de gya wo papa gya ware a woni ma de kronti a papa de gya na cho se wo ma me de ade abo papa timu nka wo se wo kɔ na akɔ ko hye wo tumi ankɔ wo se wo mbɛ kɔ police station omo ko police station omo ko body ade be bie mu a ade na akɔkɔ ma papa ade a mesira mo emrantia ne maba wani hwe yie ewo omo papa ne omo maame awade yem omo na de mo ba wiase omo na ni hawo omo namu enti nsori nkogina maame tiri so ewo na wade yem enko nsori nkogina papa tiri so ewo wade yem ebi kura tumi hyehyɛ mra ma ye papa ye maame ni ho de wagya ye maame ngware biem maame wagya ye papa de ngware biem wona abe hyehyɛ maame se eye sa wo so ngware wo so tenase da didi neda enka ananu ano no anti dibo oba pa wudi bem mesra bra wate ade na wo ba ne de ya wo no eya oba tai eya o pese wo ka madu agu yam on pese wo feelings be pie anti dibo ba bia wo bia mesra bra na oba tai na ye so vu bibia na asumdue mra ka wo koma to yam papa kura wo bu kwasea snap kura fa bi nko fie 35 years eti wo dia bra na ye hunu kwan ya ye be de ye be fa so Maa Akoma fancy wo na afei dia me nko ayi ehebo Janet ehebo osebo pai mesra ma bi o mu free ye kurom bi eba aha ebedi pa ye sra mu di pa wo mu kurom ho eba boa mu o se wonu obi na betena ye wo se na mo de ayi net na sen abonten wo suro enti wo kopa be ma da ne dem wo kwa ye be me wono so de net na se ho difference be na wo mu o anti still wo di na chie hwe na wo na wo suwen emema bi wo ha ye no mo bobra enye yie wo ye dai wo ne bobra enye yie aka wo baako nyame adom wo awie anka de be bia mu kwai na kwasha abrabo na se na sa nam ne ho because wo ba 1 year no na wo de akra de at rebase watumi num gu ne so watumi koma ne kerosene nom ye e ba ma we ye di nachi mo de mo yanse nkoa na ye mo de mo yanse nkoa na ye mo de ye simu so ye cha ye ni ani ha na fe no nkoa na ye mo de e bi na ba na se mete tapam mete tapam na wo jeje ho no nkoa na akoko wo ho ba we hu nyansa se wo so refiri ho mpa mebu a woni ne bo bra mfiti ase no hunu enye yi atwe ho na e beboa na wono amu di e mesra no nye saa mere na se be ya amamere se ye ka kire ba ma ne se omra mehwe nkola no na emu mama mere ne de eduru ho se ye be ye opani monyam susu a oba bia wo pani monyam bia twen na beboa wo mewie evangelist ame ye je tiefo ne ahwefo biajo so kakra bi na me de so ne fie ema binum maya ebe omu nhase nsu enyansa ya kan ha fidikesi so se munsu enyansa mo da achinti sisi yi enimonyam a wo pani nyina bom nsuo toja ya na abeso nsuo nkola ni mienu be ma no wonim se mu kro mama mere no so far as onye nwa de one so obeji nkola na amamro be sa akoye no nkola no eye kakese enti enforce no so omra mehwe wo mu enya ne dia onye sade wosie sinketi na wo hwe nkola yi yere wo ho le hwe wa de no mo meye wajapade
wani mo nyam ne no ano no be ma foforo be ba no ba be fawo no do kofi no akɔhye wani onyam sese de nkɔfa bi meka ma ne nyam yensa mienu na abɔ ho ban yenya hye 2 goals bɔ ho ban ne protect ya ne 90 minutes no enkɔ awie na ja odi 2 goals no akɔ okrom akɔ bɔ bra ye ka kire wona wa bonten no amutie na awie se woni nipa ne nam na wo show suban bi edi kanya e ma ne nya wo din se obefiri mu e honu ni ade yekum ma no binim ne se eye ne din ya se obejai na hefa na me koda na me jai die na me die na wo de nya hwe obasesa untime nsesa nipa e onyame na sesa nipa entu hu ni sa ye be sraw two na mwa me papa ine ne bai abrantia no oya ono na akɔpɛ achichite ɔpɛni moja dodo ɛne yɛde nsu afra mu aha wo ba ha ma nya wadun so ɔbɛkata kata asɛm so da na yɛ den yara no kura no ebepie na wo maame wo twe the feelings na wo pɛsɛ wo bɛkoma papa yɛ kasa asɛm wo fa wo mu mienu na wo ɛno mienu anya asɛm twe ho mo mienu so wo masɛm ɛnkɔka bi meka sɛ me yɛ wadi wie na yawo dakoro yɛ hwɛ yɛ video ana me ba panyin no da mo ye we no man frɛ mo ye we no man am se fansan fun fa firi ho ya we de ya frɛ na wa hin fa na so awro on tiase mo ye da ben na man frɛ so awro ya ba srɛ ma me ne papa no na enyo masem enkola mo ntwemo mfirim se mo ntimi nko mo mbomo a enko kina ba ko achi nkoko se obi na no wo so yam hyehyew na ba tan so de yaw na ye yo enti ma me ye be sra wo ba e ye wo ba wo tiaw fa che no wo de bra na se de ti bia ye be ka ma yi ato yi oluma de se de wa ye de menyini se wo be peni bio na abrewa kokoto abra boso nyame nshira so pa evangelist and yet in kan what pastor Julius and kan what na ekwanka nyame ya aduma na naire an akosia pokua sika padwada obeba na we yim mame nua bema bila akwaba bila mo akwaba we ya na pom te se ma ko me hoye ya da nyame ase oho fe de ay atade fatal ya ni pam ya nsa no fe ay Joseph fashion e pam mame yo aha nti yakọ Ernest Herbal Industry ni nkomo dia fa Ernest ointment na afi awake natural capsules eno nie mienu pe ba ko yenkun na ba ko yetopaye enkun ye hunam na ni adwuma na topaye no so ye hunam ni mu adwuma na se ne mu nkyeremu etie nie enkun no hunam ani nsa yare bia se ye pimposo se ya propro se ye mampele kane na opaya o mo eto aduro no mampele nkrosankrosa ayo badwi ba mase kana metie sa yade we se ye woto wontimi ntena se wo hyepieto na ensu na papa yagum na akatara woto wo bra papa yade bia ye hunam na ni yade bia kro ni ho mete papa enye yare be kan wato ntia manfo bebre mu no na so ye ni buase yare papa se wo hunu kro ketua bi wo ho ahyase se wo ko atia no anya se be se hunam nani adura betimi aboa mo ako atia no wadi ni so nkunim aprakopɛ ene Ernest ointment medino enka utrim Ernest ointment yes stretch marks me say de yan se na no mu fa sojafo na ba ya fefefe kama hwe na gina so ne enko hye soja tade a ke be fata no papa na fe ko hwe ya se stretch mark ko disqualify no asem wo yekotena fi na da ne suni areho no bisa se we hwana de yare ye me emfiri soro ena emfiri fom enye baye eka honam ne ho nanso Ernest ointment ebetimi eyefri ho amonya ofa hudi enti wo a wutimi a stretch mark eya se honam nani wutimi se wonye comfortable wan hu se wosiesie ho anko ba pa ni nanso wuro ho abema be hu a na ba mu abu me pa cho hia Ernest ointment na ebeboa ama honam na to so kama oya honam yie eno no emma utuntum yi ne ho se tuntum na kokko nso yi ne ho se kokko enti hu a wutimi se yes Ernest ointment wasiesie me ankasa mame fa number no ema etiefo sanse me kasa ebia na enchema no ensimpo no bi esi Africa mu onya number na be bo no pa okay Dr. Enesodro numbers is 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0245 99 07 0245 07 99 15 come here I says
na sanfo te tachini kuro what you say tachini kuro wo ba na wo ntafo na yo ba na be ma ni twi no tachini kuro na ba ko eka ho eye etetigo eno ne 0276 53 53 77 77 01 0276 53 53 77 01 0276 53 77 afi 01 and that's one point I ho asem yi eya ema omutiri ho adwuma yi papa wo ahoa ewo utrase ema ne bi ho no mu a onama afin kitwa na etotia no empa no ho da bia na hyintirase no di nu ase no di eye ne hene enya otiri na wo ho na sa otira wabo na otira wa yinti na memu ya ohino eye ho na ba otiri na se mema bebre wonu ni tirim se ya odi afin ni tirim a bo se na ni tire na so wa fudwu no fitamfita na betuatu asoro eye ho a unya next ointment ade besra wotirim ema tirinwi ni fuye ne gina so eye kama eye fe ne san kutia yare bia betiri na se na wo fe papa ema de siesi wo ho agi aboden me na me ka kire wo me se ho be ma bia ye otim ntam wo bunu pa fere no pa na hwe abaya bia wo fin se wo kosoma no wone na ekwa akoda wo file no papa ne wo ho woni hunti wo tin ho ba bia nti wo de gi ade next ointment eno ma ko be kire wo se ne ma musiye no wo se me fere ade eno no wo de wo fa sawa na wo de adobro no na wa sevela sa na wa ka sha kosuo vela no mo sene sen wo bie wa na mo na fe wo de ayi no next ointment na wo ya sawa no na fe wo de ahye ho wo de ye wa de ba simedu wo ne kodware ji asawa no hohoro ewrade e wa ye se wisi e kamwa eye next ointment me se uisu next ointment wo wo nan ni num kura na e te se de afei na washi kwa na yaketu na oya de ye onim na unya next ointment sisi hunam ne ne tosu wia ye hunam ne mu adwuma ahodi ne wie pe yama wa ye wo ye bia unsuro bible si hunam de no de ama ye ne ma hunhum de do no urade de enti so obeda be sore de ye urade nsam na mom ahodi ade be ye adwuma de e wo wo ho so wo hwa kwan awake natural capsule ne mu ne nyina ye nuabra ne nuahini na papa no wa ye na abafu kwan so de agutopa ye mu me pa cho se de ade ente ne se wo ba memene wo fa ba ko di tu anum no anum suagu kwa na koto ye jano ono ekwa ye djuma ndi ama pepe ebuama immune booster immune system no nkwama na ewo mu na ma ho odin ni yepe ye no ebuama ni nya ho odin yie enti ade aka ne ukukura na ho wo so no unum awake ahodin beba ma so mu a wona wo na ona akro no enti adwuma bi aka na ya na nadwo na wontimi nya na ebu ho ni chie no unum awake aba be ye aye ni yie kane na na da na wo do to ahwe oyire no enne obeda ben no wo do twetwe no wodampa obenya no na wo wontimi na awake be boa wo ama wani abesoro so this way adwuma wie na kokoda na fe wo so atimi ada awake na chaka me jini di basa wo ba bi won so no so da wa say tim keja won ke kan ho be ma be ya memfifra te no woni atenka me say me nua ba bi awrade fa ne kransi wo wu enu onya mfinhia aduasa miensa 33 years obi sam say se obi ho aba etesen ma de kro so ne be ma da woni atenka woni ma de kro wo hia awake na chaka epusu ewo so so tie din na awake sorry kanya wo enya ne de awuo yes etumo se oba watinka bete na be man so agina so yi a ne abiem na aka entokọ be frifie ho eye ni gye nko a oya ware ye no awake natural capsules ma me phone numbers ni meti 4 nansa no ebia no be bi ato enche be frika mu asia wo hu be benya bi ato me phone ma nansa mo wo enkran mo hwe me ewo Onia TV no wodu ani be kire o cancer drug lane na duro cancer drug lane na stores ambobo di nyina enuremi no busu ho no mo dedi kan eye Kings Walk Herba ubenya bi ho Patch Ventures bi ho Tinated Herba bi ho Base Life Pharmacy Nisi Pharmacy na Ferry Joes wodim nyina no eye o cancer drug lane ubenya bi ho no mo Kofodua eye Gapsin Pharmacy
Delight Pharmacy, Drug Right Pharmacy, Bino Pharmacy. When we Kofodia, we send a ponona basi honum so no be sin koko. We do nkoko no be sa Ousko B Pharmacy be bi ho. Hillside Pharmacy bi ho. Ana fe BB Pharmacy so be bi. Na fe yen koka so a empatamo ni nyina bia ba ko pe Tribe of Judah. Me so duru honum a open kentenkuma e dia so akochini a wubenya. Na eduro no se ne ye papa na ne bo ofo no dwene ho a wonti ase. Na ona ekotokoton no omunya so mfa so papa. Me pacho ufri Tribe of Judah bra osekrum ye die mu hanmo. Oduani e kire osekrum hanmo na fe okọ Dani Heba. Okọ Dani Heba benya bi. Misty Heba bi ho. Kolonak Heba bi ho. Habme Pharmacy na fe Chris K wo esra so no betime nya bi ho no na fe yemfa numbers ni ka ho metie fo 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 fe 0276 53 53 77 77 01 0276 53 53 77 77 01 yes so true for no say dance near to kwan na doctor eneso dro ni nure mienu awake any next ointment one dance for omuni ene ti da bia me say na no ye mfoni ni kire wa dance obi twa free dance man enkran me say dance ya ewo next ointment ho no na no na me kama me odu nkwa edoso maami odu nkwa mi say maami abiri wo say senke ebetimi abefa no da betena fidie iso a nko beba be kenda bia dwoda to fia da bia betena bidi ho dance next ointment obi a me ma kire no so nkonkoto akoto bibia obi a me ma to bidi ama no bia o hwe ma kire kwan ye ne driver ha Richard papa no di ka about the box back Richard so nya miensa na sa mi ankasa mama na back asa ono akasa akoto mienu asa na Richard nko wo wakonta opposing yo wonu dia kwa de say doctor ma ye box ye chiche nyina edi bi kofi ye chiche ye wasra ni nyina wi adametu anu aba na ebi ma bi o next ointment no ebi ma na me say da bi asa kacha kontase ye ja ache akade eto ene doctor Espacho wakunte se pebio wase ointment no eye kamo na me se be man po na dia na dance no titru ni won na shempa boache se ukuru police ni ono shempa bo fra homache a je anumere security fo amuti mi bo bia wa ye djuma o shempa boache so sa ye na ho me pacho hia ns ointment na sisi o na ho ma na ho etontom kama anya sa proper chi wa je se twa na ba ko pedro ni bito na erade be di ho erade be boa amodi ho dance di achira foforo mi je adrokro ni di next ointment and awake natural capsules nyame ensure numbers ni 0245 07 9915 0245 079915 0276 537701 mawonsa enka ebisesia nembom shane soma me Daiwood ye bekoho na wa winim ene Dr. Mensa Bakreneke Dr. Mensa ene frefre we Dr. Mensa Dr. Wonder papa wono eno no shane so ema me se Dr. Mensa se yade ben ene ha wo stroke hepatitis hypertension awana wo pe asthma na wo so nemu san yade prostate diabetes sisi yade uko fichira ensem bebre na so eye menstrual disorders wo kidney no ene ho aba how de wunya eye Dr. Mensa Bakreneke Dr. Wonder wo obetutu yade ni na se wo de bibidro ema ni na akọ na Samek Retimem herbal powder na de wo ba no okosku ye kire na de ohuno maame papa o refi ade ntem meso wunya Samek Retimem herbal powder no ebi esam BC immune system no enkran medina zongo junction o man FM mabronsan mo ka so ni nsane senior high school hwane mo kofo dua Dr. Mensa Bakreneke e wo ba bia nka ne ekum nam no eja Aginas house wa Takraze woni secondary college hwane mo Sunya ne Presby school ho oni municipal hospital no na hwane mo Takwa woni Dr. Forson wo ben Central Church of Christ go so main lorry station wa ena dunkwa no fenso woni post office no na hwane mo Fred Dr. Mensa e was 027 1173 551 027 1173 551
027-117-3551. Alaska Star Enterprise original wallpapers ahifie enunti enei se wallpaper ebechere ede amawa afe board ye tianete enhoa chese enye dadada wo papo office wo salon ho wo studio ho. Alaska Star Enterprise original wallpapers. Alaska wo Kumasi Dum Mrs. Anoche Plaza Oben Prudential Plaza no mu am installing wallpapers won crofo office ne wo mo paps ne salon ne studio no me patch installers no monko to Alaska Star Enterprise wallpaper no na mubenya adwuma for 055-411-4878 055-411-4878. A health alert clinic. Health alert clinic. Health alert clinic. And American for a day ama wame pacho. And ne yadia no ebu. Nes would when ni at your health alert clinic ya. And when you two yadia na ase deku. Ye won fidia ye do two yadia say ye wa doctor for womu enim yadia bientines wo. Womu ye very educated. Wa ye research akwechire. And would the yadia ne ba. Womu ni mi yadekwa or mobesa ho yadia no. And nuntini ye two ase a health alert clinic. Na winim. Bia na chronic diabetes ukwana ba hypertension and also the yade kwankro ba kono no stroke anasa wo nine ne wonsa ayetititi ye tosum ye no typhoid anasa cholesterol stradie no achese adori ni padua ne mododo gonorrhea anasa syphilis ulcer anasa prostate yade yi wodwen so a wotun se ya na wayase no ehyehew anapokra se wo nan ase wo foot no ya na eho ehyehew afa wo body nim na hyehew wo maame ya wahwe ya beka sabe wo bayfo there be yare bra health alert clinic na ya doctor for no ntu ase wo honam dua ya na ya chronic body pains no usisi anasa won kase nim ya wote ya wom sisi ya de ana wonchine mu ya na emu twetwen bomode na bra ye din fidie ene betreat o ye de abibidran kasa herbal and organic product ene ye ditu ya de ase wo health alert clinic obi ho ya na ni so ebre no white ene ekun wo danadwa wontumi na bra health alert clinic ultrasound scan ye massage any physio ye the machine ye treat lab and nyina ye bi health alert clinic ye adwuma frida dwada 7 a.m. de kosi 5 p.m. na memene da so 7 a.m. de kosi 3 p.m. ubehu ye wo Ashaman ye ne Queens Hotel ene di enhwanemu na ye be municipal assembly wo Medina post office wa ye wo First Atlantic Bank enchenwa akasoa ye wo Crispo City Junction ho ya ben block factory no Freyan was 0242 518893 0242 518893 0242 518893 0242 518865 Freyan Sisia na yene wo eni nkomon fa wapomde ho ensem fly away travel consult there yedu ebetu kwan enu nti bomode na ebra fly away travel consult wo ko Dubai Italy UK Canada and a walk Qatar World Cup yedu obekọ ni na your birth set and passport you fly away mu obi nyi usika ni so do betu kwan bra na ye fa nko head office no Kumasi I sign bonsium 0243421215 0243421215 0243421215 fly away travel consult yedu ebetu kwan na any da so herbal clinic and so ye say any yade ye experts and until no one ya specialize when you see you wisi eye pressure and eye cataract bra na yentutu ni na sedeku emfa emahenia fibroid ne diabetes enumunka pressure ne hypertension sisi yade stomach ulcer ne hepatitis be ma waye mre wompem oba wakosu kumanum ne ma nkoyie enokra de yetenete ye boy yensa no na yade no ekọ enkan tabora alhaji walako junction ho sanso na Kumasi patase brother man kwada so estate wana and that's so herbal clinic ye wo 0540 864-232 0540-864-232 0540-864-232 and that's all Mr. Bra na wani yade no yentu ase enfama Dr. Gbedema Herbal Center and American for Ediamau Dr. Gbedema yade Gbedema Gallic Mixture no aba Prekasa Lime and afe natural herbs and yakabum enuti cholesterol na dos ne pedua ne mu wafu na ye kapu stroke wedro and no big man capsules eye memedro wofa big man capsules anu anum
gbedema ko capsules no aka ho ebema bema wagina brane se bema e won pem bibia be kama e de ama gbedema ko capsules nankasa ne de yamtim e na afa kokoto ase gbedema ladies capsules no oba wakoso kumanum no ebe clean ho ama wo aye neat e wo be ye sham e wo aye dry na afa bibia ye kama aye tight goddess powder eno so de ene the capsules no asma yade esuro no kra enka wo cash drug lent na da ba center obenya bi mo ashama no Ecos pharmacy ne rede ma pharmacy Carnation kaso afon tribe of Judah Fred doctor was 0272 422242 0272 422242 0272 422242 na doctor enye wo so na yema enupa Dawood Aba Hospital ye de Dawood 360 capsules aba enura wote se obi beto Dawood 360 capsules ene ne ointment ne papa eyema nti wa beche doctor Kente na che se yade no atane so ache into obeche doctor Kente wodie Dawood 360 capsules ene Dawood ointment heba ne pharmacy enye na Fred Dr. Dawood was 0244 886437 0244 886437 0244 886437 Dr. Ebejo so na che se ono wo edi enkomo awie hyene so ema me kafefe talala Harriet me pacho enra enkrofo mienu ene ka kire me so mo pe kafefe capsules na ebiato na so wo machinia wo munya bi enu ntino mo ma bi enye enko pharmacy ne chemical shops ne mo na wo munya bi eye meye enu ntina ebigu so enye papa nke yenkoto ne yemfra me se yenya bi dani ya ba kwale na apidance mada bobo ase owusko bi e won kokko frɛ Harriet e was 0207 183 819 0207 183 819 Josie Fashion awie wono e na apamata de kama e de ahyeme no owo bom so wani meet me the sports e de hwene mu ma Josie empamo ne mama frɛ no e was 0243 433 465 0243 433 465 eye shize and I me makeups ama me rake so ashe shize e wo Kumasi Sports Stadium woni Unity Oil edin hwene mu wo pe Rivon Cotton bibia wo pe bia shiz e be ye bi e de ama frɛ no e was 0249 155776 0249 155776 happy birthday enkom Nesta Abu wo Promising Star Hotel we efri JB yene na ye adwuma wo Akoma FM na morning show JB na happy birthday enkom Nesta Abu Promising Star Hotel ewo na we ye adwuma nyame show ewo wa woda yi mu Pakum capsules eye memedro rocket ena de Pakum capsules de aba Jenica 442 eye ema edro wo ba wo no no esiesi wakoso kumemu Ven capsules ema ne memedro wo dwonso 10 minute 2 anajo wo dwonso aya ne wa yase eye we ya na JB wabei wa ya hwan ye wiachire memo na medfagin capsules so de medfagin boa sema ni ka hwa ba na sa me ka ho asem ntime to mani na me hu no ena me hu se sa ba we de agese JB kire memo enti medfagin capsules ne de boa ma mo jade afrisane ye woni padua ne mu woto ase ju wimfa na mro kosi form wo da na dwa wontumi na arthritis mo ye adwumaden agodi form ma ne mema no mo de eye medfagin rocket clinic limited e wo Kumasi Alaba Abu station wani siko house ene hwene mu fra 0248 885040 0248 885040 ye twa ye ho aba ye ba ye bekwa homane so wara maame dia ba be bo odia mpapa tiwo ne maame dia ba be bo no ye aduan papa ye aduan ne maame dia ba be bo papa ye aduan sa ne papa no fire me ka kirem ne me se sa nti anche no madamfo bia fire kuro se ke ma hia o maame sisia na o police station na me kura ma atunufu se unja na se na wasi ai no ho okọ no wanhwe okọ ai omba ba che papa no misu won ko omo mienu omo kwani na ebesi no omo mfa okay ntino me mama mai ma dwuna firi omo so nti ono kura lansan bi me ba ho na wuti san wan ko so papa wo maame wo papa enu aduane ama enyo maame mpo na enu aduane o se sabre no no papa ware omo nyae sata no mo agyae omo maame asesa ne niam akọ ne dan na omo abusuan fie o amo abusuan fie no so no sa dan no so no ame wo ho na me ne medam nti sato ame dadan nu na metuba asi nti metuba o de dan ma se me firi nkran ba memra me dadan nti me firi nkran ba ho me be dadan me phone wo me mpa wo me carpet bibia wo dan ye media nti
me ka chen se dabi so o ti obekọ dia ani man o man nko so o tunufo no onti no obekọ police station dia onja no nko no so wa kan bia no okwe nti okwe no achire na me ma papa ne papa ba akwa frem sese no asem na ebe no mpeso mo edi na ma me dia ye wo ne me ma me dia yem ene na me gusu e kan ba no asem na omuri ma me di ko police station mo ba bi ya ba be kan fie nti me first camera na yenkonko mo nko yasen mi skare mi ni bi ho bibi atam bia mo frem kom de mi sei na ma sende ese mi ni bi ho a me di ba me ya ko police station akwa ko yasem ne papa no ne papa ne chese na sare on first can man on peska man na sare na asen no ye beden ya ko yasem mi ni bi nti mo frem achi ba ke toane so no obi a on send bi mam na mo ye nti ono no ma sata manye ska na ma me so mamma no na me ma me na yese se me ma first can ma me yan ko yasem ne dia ene me ma papa one ma me awale me pese bebe ka nti me ba pani ana me panyini nti ma me kireze me se me ma omo nka asem no me si da bi wo ko police station zo ko yi asem a me ma me so na asem an ko police station nti free ho ndie na si nti free ho no na papa san frɛ me se ntokwa sin asibiem e die na ma me dia ye o ne me ma me dia ye no me ko e kurum me pesa wo body wo maame de aye ono so na afa ye beje nchimo edie na wo ankasa wo maame owo onyinsa o 9 months odie na ode aye o wa bomedua wo maame abodua oba tan abo ne badua wa bomedua enia makoma sen na obo wo da obo e de obo nua be 2 ana 3 nti ono achiri na odane ba achiri ono ase wanane wo so adane dua na obo wo nti yemra eye den na oba tan ebebo ne badua Niema enam so ema no bomedua no onem papa kwen ne papa frem se na me papa frem se we say ni kunu maame ne boy no o maame ne boy de be beto mu da be because some ya ke yenyanka maame boy kwan ya maame fa so kofa boy nti what yes baby amenti ase eno no me chire ma ba be si ne nti a obomedua otan o ampema se ma obomedua no nti papa yese ka chire se maame ne boy no oso oba be bonu fie ma no ba fie ne oba be gina nkwantia didi na tem 87.9 FM wakomemu nsam jumedie so hello we ni baby afrefre mini aba wo si aba baby wo fa kwata papa mini aba masomo asatuma poko fiase no takwet mini aba mame mo about to na de onyapo pa se se wode ne bi nso ateyeye mini aba we mame chame wo papa kusafo one ne yire mama edisa mama bebe obi mame toncha kese manfa mini aba media me ka chame mame ne se sebi oba o deni na go so a ye pepa ye chanton twen enti se mame no je no wo deni bani nu kuna ye ni bia no on fan channel na wo mra na die wo ho bia woni mo chance na monka ni aba mu ni se mame na bu fu ni mu pa atete be ma ni ni ba na dia ye no enti ni mame kasa no kasa yo bi woni mu enti se ni woni mu bia wo yi tontwen na wo di atemta na fa bia che no mra na me ni aba ko sha no won trase na se kaye bia no ne won ka se ya sunje beba ene ni aba no so me ni aba mu ni se na be obo no wa hu ba bi odi na na mo betutu atie ana wo bia wo so kwa di pa aso onwa wo ti be me be bia wo na tina de wa bra kwa to cha te di ni aba no e wo ni se wa tutu na akwa ye di next time no wonya no tete a wo je be bi obetutu na na mo asie me da se me ni aba papa me da se papa fa kwata mama ma Currency Ventures Frederick Zahara Misha and the G capsules no ebo adwuma pa enam nsan ya de syphilis gonorrhea ba odepua e wo de Zahara Misha benum G capsules no Zahara man capsules be ma wo ba da bridwa be ma mu aye mre wo do benada wo de Zahara man capsules hindi e ba Misha malaria fever typhoid diabetes e balance blood pressure ni ye pa chemical ni e ba shomo enye na friend doctor it was 0246 348334 0246 348334 0246 348334 within the baby afrefe Magina Bokom South Africa. Oh mommy yankwe Ewie mi chia woni abeja free na mboni eduma na sra na me sra ma me na mo de to na nim se omra no
ne ba na ekɔ akyire said want to me support my feelings papa no ni jai nti yesre na ombra na mo fa ye ntuye na second one ne abaria ne de no minim se mo wonim yese me na bibi akoma so na me ka choma baby o kire se o ja ne mba no hokɔ no enti ani wi asia na ye enti e mani nja wo sa nkobi nsan so waka wo man kɔpɔ nse oni ho ɔtun kɔla ne tume no so bi betumi afa ho de ayi bi foforo se be ya ba mbo so be kwa man kɔla no edasi insha papa we didn't baby free. Hello Marco. Yes. Marco. We didn't baby free kasani yanko. Ebaja maka to my fatina mi dia na ka say. Yanko. Hey, na dia da na bunu ni, e de bunu am ti e de ma kwa ye bunu ni. E nya so nketu anabe. Say again na tem no. Omo modi ana won ba no won ti no won se ne mani mo nya nkore ho nko ba bia bi. Bye bye. Yami insha papa Dr. Mafo Felate me say awo na wo pe maware nanso awei emma me say Dr. Mafo se bomodi ana bra na mo ba wo sanso na won so awei nkwanya bidie nanso akodai aba be yotosom eda wo so ntumi nante Dr. Mafo man koda wo mo nante mehu bi dan tina meka no atonso sreso ate bi sa ba se Dr. Mafo eben Presby School no fa oba no wa nante no fa no ko no nante 0244411099 0244411099 0244411099 within baby afrefree Mira so many abema highways na wọ́n kẹ́kẹ́ ní bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ti dín aṣọ paa ọba bá máa níyà ẹ̀jẹ̀ ẹ̀mí àdàbẹ̀dà bẹ̀bí tó ẹ̀mí náà ti dàtọ̀ bá ẹ̀mí ẹ̀jẹ̀ mi bá kúrò ẹ̀jẹ̀ mi di aṣọ paa nù à wọ́n ní ìbọ̀bọ̀ mi tó ẹ̀jẹ̀ ẹ̀bí àná ẹ̀jẹ̀ gbogbo ẹ̀bí mẹ́ta wọ́n ti dọ́wọ́ mẹ́ta ní abẹ́ máa nù wọ́n wù ẹ̀bílẹ̀ pé òwú à òbí àmọ́ ọ̀pọ̀ dèmọ́ àdé àwọn mu màkàrà. Yami Insha Champion, Grace Gifted Back Clinic and Laboratory Services, prostate cancer, prostate enlargement, Bemo Yemre, Wabawa Kosio Kumenu, Enemun Sanya de, Awana Mope fibroid, stroke, diabetes, hypertension, hepatitis, A, B, C, and D, typhoid fever, malaria, ulcer, Mepacho. Grace Gift. Me say Ayarisa, Adumacha de Edema Wonum, Kumasi Ohim School Junction, and Ohim. A man from Barakasi Road and Cranny Wachimota, one petroleum bungalow and edition. Mo frère, Grace Gifted Back Clinic and Laboratory Service. Ko na doctor for a kuku dam and if you what yen fan treat you, a bibidro yen famanum yadiano beko 0540 320030 0540 320030 0543 0543 320030 0543 320030 When I chat to crowd any baby afrefree but I'm a catchy near Casino Bian I think you have my kunya to market and papa I told you market and Maro to more from your moment to see Adriano from the community Nakakama can say the best yeah, young Kasiama, because we know or Panawali. Our Moalians and Melbourne and Tawanto Basa and with the Coalition Kran and yet your best Ramano. We now between himself as also a bit more dear. Would you say, I may see your boy Del Piano, the also with the Munabitan, no Museum Crown. Young Canada, at the Tia, we shall more about Munabitre, Uberso. Yami Insha, Ayona Pharmacy, the piling capsules and an ointment about phone segment or Mona Soya Sene, na piling capsules and an ointment in your cocoa hydrated and into one of capsules no and a shiko no inside na outside and so where the ointment and afi fast so cocoa in Abe Pro for 0259 721 6047 059 721 6047 059 721 6047 Abusia Penny in Samia Champon. What the year court na fia kweti agudie mu nsam ye kwatwi ba brema enwa fidie no mfiri ha koswana ne yentra wakoma 87.9 FM